Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Урматтуу, кымбаттуу кыргыз эли калай калкамансыздарбы? Бүгүн Када Саутун улап Маке Жалал Абад областы Нокен району Шайдан айыл өкмөтүнөн кыргыздын салтын улап Маке Ата Саутун улап сапар деген эмес улак өткүзүп аткан экен. Ошол улакка келдик туугандар. Ошол улак боюнча кыскача сиздер менен бөлүшөкө дейин деп чечтик туугандар. O neyle akbar maile tinçe manat geçti. Ömür uzun bolsun, rizqi sug'liq bo'lsin. Qo'shqoni bilan qo'shag'arib, tapgan tashan barakat bo'lsin. Doimo tinchlikda, tinchlikda o'ynab, kulib yursin ha. Ularga yaxshi o'tib ketsin. Naysana menga kelib altar. Alloh. Yaxshi o'tkazib beraymi? Dayı men alып gidesinmi? Нүк Палван, легенда. Нүк Палвандын атасы болгон. Vadoz. Ишкан этяткы. Жаш убагында легенда болгон. Достомдар. Палвандар. Таке чыгып турган экен. Yok boş kurdun da. Aytып жүрөт экен, ушинтип кылган эле. Палван. Salap salona. Палван бир колдо эле көтөрүп койдум. Ap gele. Эми окуштар көр. Ону кылабы. Кушуну алгат, кушу. Oldu? Улак болуп турган жерге кетти азыр. Бир ачамдар кетип атат. Улак ушул жерде болот экен. Ушул тегизде чабылат экен улак. Ушундай бир кору да бар экен. Адам суктандырып эле аппак болуп, мөңгү басып, булут басып көрүнө берет бузу. Окей, бул тастан көрүнчү эле болчу. Биз турган жерден көрүнөт эле ушул зоо. Дал ушул зоонун түбүнө келдик да азыр мынакей. Азыр чыккым келет. Чыккым келип атат, бирок аяка бир күндүк убакыт кетип калса керек бул зоонун башына. Жакын көрүнө берет мындай карасаң. Бассаң өтөлөт мындай. Кыргызча айтканда тикке да. Өтө тикке. Не болду ат, нияка тополам болуп атат. Аттар кичине эле. Не болду, кеттикпи? Не болду ат, мени алды, ынтымак ташыда да окшойт мыякта. Olmaga. Кеттик анда. Şu yerde biz otursak, ikinci klasında. Şöyle göç kötü. Кайер эле? Ону көчүп кеткен жер, Ону арчылар кургап койгон жер, Ушул жерде да жут болчу экен да. Силер отурчу элеңерсе тагыңар отура беле. Уларбек. Kaynem benim. Kaynem kolunda çoğalgan da ben daha. Şu yerde o Mansurbek kaytanlar men saatlik taşı. Kaç ay oldu? Tabii bir yere geliyorum. Кеттик. Сел болгон окшойт го, бу жерде катуу жаан болгондочу. Малlar sürülüp dur bir kafası. Benim yaklar. Yol başlayın. Жеңге деген палван мынакей. Нүк палвандын атасы. Кеттик улакка мынакей. Мынакей туугандар, азыр улак чаба турган жерге келдик азыр.
Келсем эле өсөр экен атын чокойун байлап отур енді. Жакшы рахмат Түзүк ака. Келип алдыңарбы ака, кыйналбай? Жакшы. Бу кайсы ат ака? Не деген кличка? Орустун баласы да, Бүргөндүдөгү. Болду. Орустун баласы дең. Жашы эмне болуп калды ака мунун? Жашы экасы. Бойду эле 1.55-тен өйдө экен, а? 60-ка жакын да? 60-ка жакын экен, а? Жашы эмне болуп калды ака мунун? Жашы экасы. Өнөрүн булакта көрөбүз эми мунун ака. Алла кааласа. Палбаны ким мунун ака? Нүкү чабып атат. Нүкү палбан чабып атат, да? Бул палбан акамчы, бу ким? Ака бияк карап коюң. Салам алейкум. Тынчсыз бака? Келип алдыңыз. Кайерден келдиңиз сиз? Келин жолдон эле. Атыңыз ким эле сиздин? Бекмамат ака, сизди көрүп эле жүрөбүз убактарда. Окей. Жуап келе атышат бияка. Нүкү палбан. Өсөр акам жанынан жылсам элем жерде. Нуртилек палбан билең, Малисунун көзгө көрүнгөн легенда палбаны. Нуртилек, ушунча чабасың бүгүн? Мирлан палбан го, легенда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Канжар ака? Түзүксүз беке, иштер болдубу? Акаларым, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум акалар. Ассаламу алейкум. Калганыңыз жакшыбы? Ассаламу алейкум, келдик. Каран ака, ассаламу алейкум. Ооба, ушулар татайын деп келдим да ака. Буну сиз минип келдиңиз Орон ака, кайсы ат бул? Аттарды. Жаллабаттыкы түгү. Жаллабаттыкы сиздикиби бул? Жок, досумдуку. Досуңузду кармап турган балабы? Жакшы. Алла кааласа. Улактан көрөбүз эми аттарды. Пакиличке, сакиличке жокпу буларда? Эми койлат тең ака, а? Бурлаттар чалтым жаңат. Ошо жаңатпы. Портерде жалгыз келди го бу жаңат. Малисудан келбедиби бул? Жаллабаттын аты. Жаллабат. Рамазардык экен. Чекеден тартабыз азыр ака. Кокоңгилаз деген ат экен мынакей. Какаңгилаз дейт го мынакей, Нүкү палбан. Кайсырлан ол Мурат туганың айттымы Каракашты. Палбанды чекеден тартайлы. Малисунун палбандары. Кыйналбай келип алдыңарбы? Эмне болду жолдо токтоп калган экенсиңер? Жолдо тартпай калдыбы машина? Бир жерге алып чыгып. Кызды окшойт, а? Неме турбинация иштей калды, ушундай Кокоңгилаз бу Карабайыр эмес окшойт го бул, а? Карабайырбы? Чиликтери бөлөкчө экен бул ат. Эми палбандар ресторан аткан экен. Ассаламу алейкум, палбан кандайсың? Жакшы, рахмат. Келип калдыңар, кайерден келдиңер? Малисудан. Малисунун палбанысың сен дагы. Азамат. Канча ат келди Малисудан? 4 ат келди ба? Анын арасында бу торат бар эле. Жакшы. Муну өзүң чабасыңбы? Жакшы. Молодец. Айнан. Бул бозат каяктан келиптир, бозат? Биздин команда берде турат го. Чогуу келген команда. Унтума командасы. Палбан. Базаргондун кайеринен эле? Бешбадам деген жерден, а? Бешбадамдын палбаны кайсы атты минесиң эми бүгүн? Сиздин балаңызбы бул, а? Жакшы. Охо. Эко бир тууган бөлөлөрбү, а? Палбандар. Булар кече келген бу палбандар? Айт. Ат минип келиштиби, а? Жакшы. Оны эртең биз менен келген баламны. Сиздин балаңыз бул дагы? Бул эмне кылып атат бу жерде? Кысталак ат растабада чокойлор байлана эле экен, же байлап койуп туруп алдын, а?
Форманы кийбейсиңби сен? Жылдызды эми жанат да булады интернетте, дең эке, а? Мына тугандар. Улак ташталды жерге. Жаш балдар ойнап атышат мынакей. Азаматсың палван, Азамат палван. Улак башталганча эми секен тейлетип, атын үйрөтүшүп жаш балдар. Ай Азамат ey. Азамат Баяман деген палбан екен. Азамат Баяман. Апке атын кармап турам, жүктөп аласың. Көнбөйт экен. Баяман деген палбан екен Азамат. Жаш балдар ойын ойнап турсын эмнеде. Келген палбандарды тартып көрсөтөй дейбиз. Азыр улак баштала элек тугандар. Такымда эле чабап коёду окшойт калпалбан. Ой. Палвандар ойнап турсын, эми бул өсүп келаткан келечектеги палвандар да бар. Күчтүү палвандардан ошакта отурат окшойт. Ошока барып сүйлөшөт окшойбуз палвандар менен. Ассаламу алейкум палван. Кандай? Жакшысың, үйлөсүң, тизгисиңби? Атың ким? Кайрат канчага чыктың? 12. Sen bazarda tatmadın bile videoga? Tartkan bilem? Qaysi bazarda ele? Ömede. Bazar koyganda? Şaydanda. Ötkөндө. Sen жайдак менен жүрөт элең атта? Болду. Бүгүн токуп келипсиң. Bu atamke. Бүгүн атпат жүрөсүңбү же? Жайлоодо, бияка жайлоого чыгасыңарбы? Жайлоо кандай болуп атат быйыл? Жакшы. Жамгыр жүзөтпөйт абы? Жок. Не иш кыласың биякта? Топок айдап келесиң, короче. Топок айдаш, мал айдаш, кой айдаш. Аттарды суарып коюш керек. Аттарды аркандалат. Тушап кой беребиз. Туртуп алып кел дейт. Жок. Ат менен барып, алдын кайтарып келгенде мине алам кармап. Кыскасы майдачыда иштерди кыласың. Курут. Жок. Курут кылбайсың? Жок. Торпок ийдиресиң, короче. Канча мал сайсыңар? Билбейм, кече келдим. Кече келдиң, мал дейди элең. Шайданда үйүм. Шайданда. Биякта ким акаң, бир тууган акаңбы? Жок. Сен же улак эле келдиңби же? Өскөн акам келип калды го мына кай. Өскөн акам эмес экен го. Өскөн ака кыймылдашынан эле өскөн ака деп койдум, анан кийин бетин жакшы көрбөй калдым. Бир колдо эле атып койду. Кысталагы. Күчтүү полбон экен. Өскөн ака отошуна. Өскөн акам келди, Өскөн акам. Өскөн ака келиң, Өскөн ака. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдиңби? Келдик ака. Тынчсызбы ака? Жакшымы? Жакшы, рахмат. Балаң кандайсың? Жакшымы? Сизди кыймылдашыңыздан эле Өскөн ака болсо керек дедим эле, точно сиз экен да. Бул кайсы ат бул ака? Жаңы ат. Бүгүн ушун чабасыз Кудай кааласа. Кааласа, жаңы атым бар бүгүн. Базардан үйдөн алганса? Эми сизди көбүнчө базарда жүргөн үчүн базардан деп атпайм ба? Жакшы. Сатылат да булар, а? Несине комментарий берчи, туруштук басын. Өтө зор ака. Ат сымдуу башы кашкабак жайында экен. Тумшук жайында кысталак. Таза эле кара байырга окшойт да? Буга таза кара байыр. Көрүүчүлөргө бир айландырып коелубуз. Кандын линиясынан. Ошо
Ошо жиликтери башкача болуп турат жаныбардын. Эми минип сууттум да, ямак курсактар чоңмуш. Ой, ровно 1 эле чыгат. Жоон жакшы нерсе экен аманчы. Оңунда мен ишенсин не болгон? Жашы эмне экен ака? Бакилички, сакилички. Эми коюлат, а? Небеде өз эгеси капада коюп алган экен. Неге анттың десем, жакегенин капаларына оролуп илежет окшойт. Анын өз негизи кануруу экен да. Оо, жакшы. Эми адам өз эгесин айтым эле. Жээрин болот эле. Эки ачыктап келдиңиз ака? Ошо жолдо келат. Эми чокой майлап атам. Муну өзүңүз эле чабасызбы же палбандар дагы? Кумаш мен чабам деп атат го. Исимде токшойт. Оо, палбандар. Mayli vaqtda ko'ramiz ham aka, xudo xolasa ot o'yinlarni. Mana. Yo'q, qaysi polvon bu? Bayaman degan polvon bu. Voy azzamat. Xudo xolasa xizmatda o'zdagin. Молодец. Өткөндө өзүң көрдүңбү анан YouTube'дан? Жок. Көрүп койбойсуңбу? YouTube'га чыктымбы, чыкпадымбы экен деп. Эмне деп жаздыңыздар? Туш келди жарыя деп жазасың дедим го. Туш келди жарыя? Ооба. Ашырып кетсиби тартайын сени? Çalkala de çalkala. Eski masının güçlü polvanları. Assalamu alaikum. Cumlayıqla. Manyer aka. Legenda polvan qandaysın yaxsın? Assalamu alaikum. İsmail polvan. Qandaysın yaxsın bilесің? Өзіңсіңер polvanlar. Күшті әкем алып кетіп тұр ғой ұшырашып. Assalamu alaikum. Yaxшы амансыз бе? Жақшы зор әке болтат екен. Өзіңіз. Кейін ұлас әке. Келе бүгін улақ бар екен деп. Улақ зор болғыдайды әке бүгінчі. Бақаласа. Погода зор. Өзің чабат оқшайсың бүгін улақты. Мен чаба тұрған екен ғой, бірақ. Таяр екен. Жоқ әке бүгін. Моделі бар мына. Бүгін только сілер тартам бүгін әке. Қандай болтат? Қанша атап келдіңіз әке бүгін? 2 ат. 2 атап келдіңіз, а? Палвандармен старттасыңар. Бақаласа. Бақаласа. Жобыз. Така бір 50-ке деле жетпегідей 45-ден өйдірақтай сезілді одатты. Шүкелерім ап келдім мен бірден алып кетсе сүйініп кетіп қаласыз. Сіз әке. Кішіне елешіп қасы алып кетесіз ғой сіз? Парды ет ятқы қылай сек. Әке, парда емес. Сізді ел білет. Көтереттеген. Бек болсын мен азамат, а? Біз сәл ақсына көтереді. Жетпей қалған жеріне Исмаил жырандаш қояды. Яқшы. Бұл қайсаттар келді әке, аттарды да бір таныштыр қойбайлы ба? Бұл бек болсын азаматын атты, мен көңін арқылы. О, тарат ба? Мәне улақта көрөбүз эми булардын өнөрлөрүн, а? Бек болсун ошатты алып келдиңби? Ошат тарт. Эгеси ham Россияда тарт. Кайсат бул Бек болсун? Бул эгеси Россияда. Ким деген? Бул Курсан такелерден чыккан кара куш деген ат. Ханурканбы? Жакшы. Бакыт деген байдын аты? Бүгін көрөбүз да муну Бакыт акеге жөнөтөбүз да муну видеосуна досум, а? Өткөндө немеде да чарттым го, чайданда тарткан экенсиң го. Ошолор. Ооба. Жакшы. Жаш эмне болуп калды көк аттын? Жазга 3 асы болсо керек, бийил 3 асы болсо керек. Жакшы. Өзүңүлөрдүн растап. Майли улактан көрүшөбүз эми дос. Болду. Алла халаса. Кана пата дуаны кылды палвандар. Данияр ака ак патасын берди дагы палвандарды неден хадеп турат кесте. Акчал тиледик, а? Палвандарга акчал. Аке. Атчал жеңил болсун беде кырстан алыс болсун эм. Неде кайсы палвандар бар экен азыр? Парламентте болот, а?
Assalamu alaikum polvon. Nasıl yaxshimi жүрөсүң, жүргүсүң иштериң болуп атабы? Жөкөн акам го бу. Кайерде болсо кызматта экенсиз, таке чокой байлап эле. Аксакалдын атын байлап берип коюнчу. Аксакал. Аксакал кайсы аксакал? Ана келтем. Мына калпак менен, Азыр өчүрүт менен азырнаке. Жөкөн акам, бу парламент каяктан келген? Польша. Польша. Жашы не болуп калдың? 3 жаш. Бой 1.60-тан үйдө, а? Азамат эстен чыкпаптыр дагы деле. Жиликтери башкача. Ассаламу алейкум. Ака канаш жакшысызбы? Жөкөн акам. Бу кичпейли адам экен да, бу базарда соочулукка кармап коюнчу экен. Соочулукка ишти кылып жүрө берет экен да, алып сатып эле пайдасын көрбөй деле сата бересиз ака базарда. Эмнеге андай кыласыз? Биз билесиң ошондой. Азамат неме? 1000 сом берсе сатат элем Баш деп. адамдарбыз билесиң окам. Ооба да. Майлем улакта эме кылабыз эми ака. Рахмат. Ого, ким ашыр келип калды мына жерде? Ой, этят. Ой, жыгылат. Ой, Алла. Кудай сактады. Эми бул көнүмүш эле нерсе болуп калды кыргызгачы. Ой! Шулакта? Gördüm, tarttım. Daha bir at çıkıldı barıp. Sazda. Sazga вообще болбойт экен. Kaç. Mına. Ey Allah. Kırgızım. Kırgızım esen bolsun mınaki. Betinde tiyip kaldı attın baş. Tumşuğu tiydi özü dağıçı. Mınaki ulak başladı elek sorun yok. Kızıkçılığa çavat da mınaki baldarçı. Taza oyun mınaki. Dep türlü sırası hana. Han mı? Gindin? Bol oşondan gelgen ha? Oşon prямо жылкысынан чыккан mı? Boyu kişinerak komun jaş kişine kандай? Jaş çoğun ele boy kişinerak. Aytoş palvan şu çapkan. Aytoş palvan ya Azamat. O Baytoru, Sadıç palvan. Baytoru bu çokoy baylatpay sal kıynaydı okşayt ko ha? Buyam Han Nurundan bolup kala onda. Yaxşı. No palvandarçı mı palvanlar? Kayerden geldin eri? Toskaldan? Ekongten mi? Yaxşı atmayan geldin eri mi? Maladesler. Maki. Kimge aşık oldu gen? Palvan ayla palvan kıstalak. Ama bunu kaletken de özü ha? Turuşlar ile bölük çeken bunun. Boyu 1.40'ın lete gerek okşayt bak. Aytoş palvan üstüne çapkan. Bu Aytoş palvan öz ızlara oyu eken. Bu enkey beyle alıp koysa gerek koy yerden ha? Pazar koğunun avığынан geldi ha? Hani o şatqa kızıqып kaldım. Жерге жақын атқа яман kızıqam da men dağıç. Onday boyu biyik atlarga ança kızıqı verbeyin. Bu enkey sen alasың da bular da sıraz eleç. Koy. Tartkan жерде тұрады деген. Sorunların hep böyle böyle ha? Ya айтып қой өрді olmuş. Sorunları tay torpaq bolsa gerek. Je ançalık emes be? Ançalımsa yerlerde, oң kelip qoğan yerlerde. Aytoş palvan özü dağı. Palvanday görünüp, nakayım. Önörünü hem ayta versek, adamlar hem olup qaşı mümkün olur. Rezultatты göröbüz hazır ha? Aytoş palvan hazır. Çokoy baylap püt azı göröbüz hazır. Az vaqt kaldı. Giribile bir südürü aşırıp geçsin yerge ha? O şerge. Sakat düştü жерге barıp. Ulak başladı elek bırak resa kızık boluda.
Ay Azamatları. Kasırayt mı? Gel kasırayt. Toğanlar nerede? 80% atlar ılıydan geldi damla kemer. Жүгіріп отқан atlar bütün ılıydan geldi. Berdi 30-40% çıktı okşaydı berdi özünü. Жайлоодогу аттарды. Bu жайлоодогуларга мейли. Пастагелерге улак отуруп берип атат да. Bir gün gelip boşop manake майрам кылып кетип атышат энди. Улагын ойноп, чабып, койчулардын чайын ичип. Азамат Полбан окшойт. Азамат Полбан. Жок, Азамат Полбан экен. Пайылешип калган болсо жерде калтырбайт Полбан Азамат. Бек болсун деген Полбан маке. Айда бек болсун Полбан. Нүкү Полбан жетелеген экен Азамат. Ай Азамат бек болсун Полбан. Биякта крутой Полбан. Жакшы өзүң түзүксүң. Жакшыраак. Бек болсун Полбан. Баягы ат менен тааныштык эле, а? Көк ат менен эмне деп атты? Күлбай экемин аты деп аткан да муну. Бек болсун Полбан. Ой, сазга салба сазга. Ой. Бек болсун Полбан. Ама, бек болсун жайладың да мынакей. Чуңкурга чыкпады. Нүк Полбан кимге алдырып атат экен? Смайл алган экен. Бул чуңкурдан өзү Смайлдан башкасына болбосо керек элебиз. Эпчил бел албаса. Мынакей жаштык командасында ойноп жүргөн күчтүү Полбандардан мына. Смайл Полбан. Мынакей бозат кайыркечтет болду кене. Бозат ташта бозат. Ай жерге түштү Бек Мамат. Жок. Бактыбек Полбан беле кысталак. Азаматсың Бактыбек Полбан. Бек Мамат Полбан. Полбандар. Полбан айландырып атат полбандарды чекеден. Кимге айландырды? Крутой Полбан алдырган экен. Молодец. Крутой Полбан. Белин жолдун күчтүү полбандарынан жаш полбан. 2001-жылкы бала болсо керек. Кумаш полбан го, Кумаш полбан. Азамат. Кумаш полбан. Бая өскөн экем айтып атты эле ошону. Кумаш чабам деп талашып атат орунду деп. Айткандай эле мынакей. Кумаш полбан. Өскөн экен аты менен асып чыккан экен мынакей. Бул каяка кетип атат бу?
Çözü ile getip atat Kumaş palban. Жаңыбай palban. Жаңы palban eкен da biyağı. Formanı giyitsin. Hala tevetey yok be. Bu Kaysat bu kimin atı bu? Жерге жақын десе Такаулақтың аты екен өзі дағы. Жаңы тұрмыштан бөлем бар. Жаңы тұрмыштан бөлең аты кім? Аман келді деген. Аман келді деген. Алдына чоқой байлап қойсын. Чоқой жоқ болып қалды арқасына. Егенсіз байлап қойды. Тәулет бейт оқшайды анда шағылды ға. Молодец, Жаңыбай palban. Ашырдың ба шылдайсың? Азыр мен. Яқшы. Кумашбай алып кеттілер неден. Кумаш palban, өте кішіпейіл palban екен бұл. Молодец, Кумаш ашырып берген екен şu балаға. Бақтыбек palban. Лелин жолдың күшті palbanları. Ayda Bақтыбек palban қысталақ. Bақтыбek palban молодец болды, күшті palban. Жақшы мінезі, жақшы бала. Сазға апарып істеген екен Бақтыбек. Нерде азыр Жаңыбай palbanмен сүйлөштүк эле. Ашырып чыгып эле сазда жыгылды да Жаңыбай palbanчы. Ай Жаңыбай palban. Жаңыбай palban. Saz zamanı eкен, ama batıp ketdi da. Vay, inin dağı bir attı kıldı. Saz. Qaysı palban alıp çıktı, qaysı palban salak. Жаңыбай palban қысталақ. Сазды көрбей қалдың де, тарталбай қалдың ба? Азыр ашыр асылда қаласы деп кеттілі. Ашырып шықты. Шығып еле сазға тығылды да. Жерге түшті. Жерге түшті така. Palbanlar қасыр оғадады. Майлы Сұлтан Нұртілек palban еңкейтілі болбай қалды, ат сүріліп кетті. Дағы Нұртілек palban келді, таканың үстінде еңкей одады. Нүкі кімді айландыр одады, нүкі. Нүкі Азамат нүкі. Ай. Нерланды айландырған екен. Нүкі дағы бүрен айландыр одады нерде. Ай, Азамат нүкі. Бүгін palbandарды қарай тоқшайды нүкі. Секеден айландырып қалды. Азамат Нұртілек дағды әлі түгінді. Нүкі менген ат өте қатты кіреді деген егелі кәйсі. Ой, секіріп барат қанарық өттен көріні олады. Секеден. Ой, Кумаш palban жетіп қалған екен. Кумаш! Ой, Кумаш palban еңкей алып отқан екен. Кумаш! Legenda palban. Kumaş palban. Azamatsın Kumaş. Kumaş aldı mı? Ne oldu? Taka görmeydi o be. Var.